megalayapost.news. हाँ बमडन एक्सपायर डेट तुमने फिला बंदी फसाई नंबर भी लाइसेंस भी नहीं है। हेलो, ये जो बाबा का तुमको सुबह कंप्लेंट दिया आप, तो इसमें तेल में ना डेट है ना Ini nak duk benai bani kau tu amti berekspire nak kena benai. Aduh. Dakajing sukaya kabajor hadin meliok kajing ujor halor kajing don jom kikat tu kan netli kidukan di marbam kum kidukan ja kidukan daba mat kebadi ya kajing bam kiba klem debut tik ya kikan don kat kum ke food and safety mata kesengi nagaleng kakan hun sing balang jong kari boy youth developmental and social organization mat ke Meghalaya people social organization hadin meliok jing bet nakatanat food and safety banaki bor pulit kari boy kala pelong dakajing lek jurip ya kita kidukan hakatan sorong po bat kisnong ba marjan harut kesrok ba national highway 6 hari boy hakan ni jinglet jurip ya kidukan di marbam bat dukan bam lalap sisa ikat tu kat neteli kidukan kibala pengken ya kiken don ain kat kum ke food and safety kabalbu juma ya ki ba nong bam ya kini ki marbam lalap badonru ki jing di marbam kibala di ya ki marbam bala kut terik bat ki wei ki bam long sangan ban bam da ki rupai ba halor kan ni jinglap ya kite kidukan ki ba di marbam klem de but tik ya kiken don ain nakaliang ke RBYDSO bat ke MPSO kila ujorno hanong po police station bat ru isikibor badipe jong ke food and safety naga banta ban lepat ya ke baron kam kat kum gi kendon jong ke ain फसाई नंबर भी लाइसेंस भी नहीं है। हेलो, ये जो बाबा का तुमको सुबह कंप्लेंट दिया आप, तो इसमें तेल में ना डेट है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है। फसाई का लाइसेंस भी नहीं है। फसाई का खाली नाम लिखा हुआ है, नंबर नहीं है। हाँ तो अभी गनीर का बच्चे क्या आगे डेर ओरिजिनल ओरिजिनल डेर रखते हैं। नेपाल का पैकेजिंग है ये। गनीर दो नंबर उसे दो नंबर एक काम कीजिए ना, ऐसे तो 2 नंबर नहीं है आप, दो नंबर क्यों नहीं है? फसाई नंबर भी नहीं है, वो क्या लिखा है डेट में? जो गलामर है ना उससे बात कर लेता है एक बारी, जो हम लोग को सप्लाई देता है, मतलब उससे एक बार बात करके देख लेता है। क्या होगा अभी बोलो। उसका रिफाइंड वाले का इसका कंप्लेंट दिया था आज सुबह ही दिया था इसका। कौन कौन लेके गए? ये हम लोग का ड्राइवर 10 लेके गए। वाटी ये तो दो नंबर का तेल है। दो नंबर दो नंबर यहाँ कैसे चलेगा? कौन है मेन को किधर? कौन है मेन को? हाँ Esa. ऐसा तो ये नहीं अभी अपन Orang ho, anda ho di income. सिर है dah selesai Pasal tam. dia ke lapor buat perut kan Nanti diposisikan di posisi kesan di. bidan sertifikat lokal है पेंशन ने नियत Tak. नियत umsep ने gini pada kisah cakti gini bam mengne dah saya rundan dan tak ya gini ladan pang ne mana bidan sertifikat dan pensisya ya hak apa dia sertifikat ya bidan sertifikat mah tapi sertifikat kan kalau tam lor kalau long het ko betul cek nem lor kam lor ne dah सब फेंकने पड़ेगा। ठीक है ये कोई मतलब कोई क्या है? कोई दिखाओ क्या क्या बेच रहा है? दिखाओ ये क्या वाला तो बिक्री इसका है। इसको बोला है पेमेंट ले लो ना, ये जब चीज खराब हो गया तो क्यों ले लिया आप लोग का? मतलब डेली आता है ना ये डेली आता तो मत ले लो ना, डेट वाला। ये तो खराब हो गया तो हम नहीं लेता, बोलना पड़ेगा। सामान में ऐसा टक्की पे डालना बोल रहा है ये भी नया है नहीं वो तो बहुत दिन का है ये तो मैंने साइन करके रखा है घुराने के लिए ये पुराना है अब तो झूठ बोलता है नहीं ये बिक्री नहीं झूठ बोलता है सब चूहा खाया है अब तो gimana lah gini lagi ni gimana ada PSPN lagi ni gini हाँ क्लेम कर दे तुम ना उपाय बाम बाम ओ उन्हें बशुरा में टांगी नीला बरने को पिरा में टांग ने हाँ मनो शना मनो कुछ उन्हें 50 पर 50 पे बाम बाम 50 रे कभी रुन बाम
Mana video tu bam kum kini klaim don ka. Dia kata punya gini man form tu gini. Percaya ki. Ini man barius gini man benar kami kata. Nomor mana biar apa pergi share kita berhak siapa. Kita berhak senyum. Wait. Maka kita jumpa mesti. PSO Sengkmi lem bagi MPSO di Boy District. Dian bangi 8 jemut napo website dongpo. Dangta hadian bangi 4 jemut hiru na u SP jong ka distrik Kejongi bangin pan jiram apta bangin le ya kan subscribe checking na bata kini kijingdi jimbam hapo kini kidukan kibadan napo area jong kanampo bat kathong kejingi kalong ba hadian bangi layo ya kejing ujar di babun na gina kendong bat di pajba na kedong kathan kejingi hadian kata ngilale ya kan ka subscribe checking dan dang ngilale ya kan surprise checking ngilalam ba ya itu kidukan kamtam ni ki restoran ya ke terkombu ciki ya kitu gijur kijap ilap ba kamlong kacaka kabade benbu ya ki bat kejuk kapor ilap bagi bebun kijur ba kibu hantu de ki balada put lupa ya tu baput ki branda bat ya ketu ka citeng na ketu ka bah pade ki ot ya ketu bat ki sa shet ya tu ujur te kalong ka ka ba isagmet ba na galiang jengi kum kaseng abang ilap habang ilip ciking bentar kasi bat Kidandro kidukan di Marbam Mardi ngilap ba ya kitu jimbam ki blakot ka expired ya kitu ro kidang di yang ipajba ki babon kinang kedong bapli ha bagiwan na kisnong kithaw gujengki ki bapli kimtip ya banpet ya ketu ka make of that bat ka expired de ki bapli babon kila kumthet ya kiteki ki jimbam lene ki mar ki mata banagaliang gitu ki nong ang di yeki te kani kalong ke jeng maham nagaliang jong keseng ke jongi yin musyong klikti bat nang ni sakman iseu kejuk ke perung iseu ban ai ku ble kerpang ya inspector of food and security ba nagaliang jeng uru ulayele hi ban lik checking ya namta ke kamram ke juku ulayele hi ban lik checking haman la kapor te hadin la kataru nomor banagaliang jengi abang iyo ya keting jur lagi pajba ilau ilo percang berbuden la galong ne em katum kedai kejing grand jong u inspector hadin kata pada ngilam panagaliang jung u lale ya kam te nisngeu ban ai kejing kublei kerpang ru i ibala yele la gajong ke kamram ban penbit penbiang na bata kejing balang jong kadong kathan gejongi niseu ru ban ai kublei lang yo SP badon borom jingi bat ya osi inchat jong kadong po ibala kloi ban sya ingi ban le ya kaneka ka express Melek ya kena surprise checking te nang len sakman kena kalau gejing kepat bat hakju ke porro isngeu pon pau ba teng kidon kidukan kiba what ya ka license jukiro kamdan what ya ka license jukiro kamdan Henry ngilap bagi ki Peniat yang ketu ke depan ciki. I kumba ketu kimburum siu ya ki darbar senang. Lane ya ki nong peniat ki depet ya ketu ke kam. Te kani ngasngeu ban berpausa ki rambak senang. Ba soba haba ki don ki dukan pok senang ki thau jengpi. Ele ban cek ya kitu ki dukan ki berdi marbam lane kitu ki ba di dukan ja ba bakin dia ketum ki kendon anjong ke senong kathau bat kumjuro bakin bud perking na ketu ka license ka baki layo ti nagilang jingi nginom song clicking in le ya kani surprise visit hamal lagi dong ki tanjong ka temri bojingi khnang ba ka temri bojingi kanom ja burom namar ba ngi kum mene habang ilam ting kini ki barjela lang ingla na belong ki bubun ki de ki barjela ki bobat ki kum ki de ki kam abang ini kena iki ikran bahe ikran kumba kitip maki ki khamtip ha maki ban yingi ki try muluk try jaka markum juro nilap peleng ba ki kot ki sla ki kimbiang ladang ini ikran ya kata lei kum ki head cook ki jongki bat ki tu chef ki jongki haman laga bangilai nilap ba kim don ka medical certificate data fitness certificate namar jamba untuk head cook jongki Ibubun gitu kita bawa nomor jelas sudah. Thank you bana poin dan cibanai arbanai ki ladan arsnam henry tanga medical certificate ciki kimdan. De gajing ma ke bakrau ke long ba ada ja begitu ikut ki jengki gidon ke jingpang. Klaim ke medical certificate ni nomla abancinya la udan pang ang mangitip ba aka pertai ba mentang ngitip ngejing
gajing sa priang step jong gajing pang ki bahar kom te ngimla bante boku het ko yele se uladang gajing pang ka bakum no ngimla bante te yele se boku gajing pang ju ula perspread lang ya bro kita ki bom dei hak ban yo de i kumba kan ni kalau ula kila penking ya ka kendon juga exercise license dan nak liang jengi ni no soli kendo ya exercise inspector kena bangi ni kerang kampnya na batakan ai ka kam bat kumjuru ya gitu kidukan ki bangilam menne ba ki kot ki sla ki kimbiang na galiang ke jengi ki sebut ka komplain hakmat jongka exercise inspector ti tangkitai na galiang jengi nginum chong klifti bat nginum aili hiru bakum kini jingja bagi wonja ka dong ka than ke jengi namar gade ka borom ke jengi tang na ka dau jongki ka penja borom pat ini nginum ailat iki ba kinja gum gine ban gini ya checking ladang ilap ng desakmat ikan ng baik kata de keruak na galiang joga sang kejengi Meghalaya Post.news